Want sy tot breekpunt gekom. En as jaar na jaar. En haar man vraag haar, Johanna, is ek nie meer as genoeg as 10 seuns nie? En soms is ons as vrouens 'n leemte wat niemand anders kan vul nie. Nie ons man nie ons kinders nie ons werksplek nie. Dit is net God wat dit kan vul. Dit maak nie saak hoe jy dit gaan verduidelik, jy gaan nie verstaan nie. Want dit is net God wat hy leemte kan vul. En die woord van die Here sê dat Hanna het om daai tafel gesit en ween. Penina aan die ander kant terg haar uit. Die man vra as ek nie goed genoeg nie. En sy doen die volgende toe hulle klaar geëet het. Sy sit by die tafel, die woord van die Here sê, Hanna het opgestaan en weggeloop van die tafel af. We need to know when to remove ourselves from the table. Where respect has not been served, we need to remove ourselves from the table. Wanneer iets ons peace gaan disturb, then we need to remove ourselves from the table. Wanneer iets my waardes gaan hinder, then I'm going to take step back and remove myself from the table. Because Hanna het gesien, hier gaan ek nie 'n antwoord kry nie. Hier gaan ek nie 'n deurbraak gaan. Die woord van die Here sê she removed herself from the table and she went to the temple. And she went to the temple because Hanna het geweet, that is a God problem that only God can solve. En soms moet ons weet dat ons 'n krag lê op ons knieë. En sy gaan op haar knieë en sy bid tot die Here van die leerskare. Sometimes you need to put the weak self to death. Die wêreld het nie die swak van ons nodig nie. God needs a warrior woman. Listen, ons is promised that the one woman, but we need to have a touch of the Judges for a woman. We need warrior women in the front line. Women that can stand tall in the battle. Women that can break family curses. Women that can break generational curses. Women that can walk through for the generation coming behind us. We need warrior women. And how do we fight our battles? Is when we are down there. When we hit rock bottom, we are in the perfect position. Oh, because behind us, I said a queen doesn't bow to her problems. The only time we bow as queens is before the King of Kings and the Lord of Lords. And while we bow before him, he's fighting our battles on our behalf.